I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video na kanalu. Danas radimo intervju sa Darkom sa kanala Dum Dum. Prije svega sam bih želio se zahvalim Darku i čitavoj ekipi što su prihvatili poziv, tako da ljudi da puno ja ne dužim, krećemo odmah na pitanja. Predstavite se. Ćao svima i pozdrav za gledalce Top 5 Crna Gora. Ja sam Darko sa kanala Dum Dum. Čime bi željeli da se bavite u budućnosti? Čime bih želio da se bavim u budućnosti? Pa želio bih da nastavim da radim ovaj kanal i želio bih da nastavim da radim ono što trenutno radim, a to je obuka u rukovanju, bezbednom rukovanju vatrenim oružjem. U nekoj daljoj budućnosti vidjet ćemo. Ne želim da pravim planove za tako daleku budućnost, jer obično kada pravite neke velike planove, obično se oni ne ostvare. Kada ste prvi put koristili vatreno oružje? Prvi put sam koristio vatreno oružje u 6. ili 7. razredu osnovne škole, ne sjećam se tačno baš kada. Mislim da je bio ipak 6. razred osnovne škole, od mog poznanika je bilo vatreno oružje, starijeg čoveka koji me je uveo u svet vatrenog oružja. Znači tada sam krenuo negde između 6. i 7. razreda osnovne škole. Kako ste došli na ideju da snimate za YouTube? Na ideju da snimamo za YouTube došli smo nas trojica drugara. Ja, Darko, koji sam ispred kamere, i Ivan i Miloš koji su iza kamere. Radili smo na lokalnoj televiziji i nakon toga razmišljali smo šta možemo sami da radimo. I onda eto, došli smo na ideju da snimamo za YouTube i to smo došli na ideju da snimamo oružje, zato što ja trenutno sam instruktor u bezbednom rukovanju vatrenim oružjem na lokalnom strelištu ovde kod nas u gradu, u Knjaževcu. Imamo pristup strelištu, imamo pristup oružju, ja se razumem u oružje i pošto nema nijedan YouTube kanal na Balkanu koji se ozbiljno bavi ovom temom, želeli smo da pokrenemo eto kanal. Tako smo počeli da snimamo za YouTube. Da li ste zadovoljni brojem pretplatnika na YouTube kanalu? Brojem, kako ti kažeš, pretplatnika, odnosno prijava ili subscribera na YouTube kanalu smo prezadovoljni. Mi postojimo nepuni godinu dana, negde 8-9 mjeseci. Počeli smo da snimamo krajem februara, početkom marta 2017. godine. I za taj kratak period došli smo do 60.000 pretplatnika ili subscribera na našem kanalu. To je po meni za jedno tako kratko vreme neverovatan broj. I taj broj prijava, odnosno pretplatnika, i dalje raste. Cilj na YouTube-u? Cilj na YouTube-u je da nastavimo, kao što sam već rekao, da snimamo za YouTube i da se broj prijava sve više i više povećava. Također je cilj da obrazujemo mlade ljude koje interesuje oružje, a ne znaju šta je oružje, da ih obrazujemo o vatrenom oružju. Tako na taj način možemo da potencijalno sprečimo broj nesretnih slučajeva koji je zadnjih godina bio u porastu na prostoru celog Balkana, ne samo u Srbiji. Za sada to nam ide od ruke, vidim po našim komentarima kada ljudi kažu hej, hvala, uveo nam si me u svet vatrenog oružja, hvala, sad znam šta da radim kada uzmem pištolj ili pušku u ruke. I veliki broj mladih ljudi smo ih zainteresovali za sportsko streljaštvo. I to je jedan od glavnih ciljeva zbog čega smo i počeli da radimo ovaj YouTube kanal. Koliko ste do sada imali kanala? Do sada nisam imao ni jedan kanal, imam moj privatni kanal na kome nema klipova, možda ima 1-2 klipa onako nešto bez veze, inače kanala sa kojim bi se bavio na YouTube-u do sada nisam imao. Odakle nabavljate opremu za klipove, oružje i tako dalje? Kako ti kažeš opremu za klipove, odnosno oružje, nabavljamo u početku preko našeg lokalnog strelišta. Pošto ja radim na lokalnom strelištu kao instruktor, tu ima veliki broj komada dugih i kratkih cevi. Tako da smo na početku snimali samo isključivo oružje koje se nalazi na strelištu u našem gradu. Međutim, kako kanal polako raste, sve više i više ljudi se javlja da da svoje oružje na test, što nam je jako drago. Tako da puno oružja smo snimili koje su nam ljudi doneli kod nas na strelištu da mi snimimo. Nadamo se da ćemo u budućnosti ostvariti neku saradnju kako kanal raste i sa nekim državnim institucijama, a i sa prodavnicama oružja i opreme koji će nam ustupiti njihovo oružje na test i tako vama, gledalcima, doneti veliki broj novog i raznovrsnog oružja. Da li imate fobiju od nečega? Fobiju od nečega, evo pokušam da se setim, ali glupo je to da kažem, ali ničega se ne bojim, nemam fobiju od ničega. Zaista ne znam od čega bi se plašio. Eto, ako mora nešto, baš plašim se od nekih buba, recimo, koje su velike, ali to nije ni fobija, ni strah, nego čisto onako grozne su mi. I nešto za kraj. Evo za kraj, hvala vam što ste saslušali ovaj intervju. Prijavite se na kanal Top 5 Crna Gora, pratite, a naravno prijavite se i na naš kanal Dum Dum. Hvala vam puno i ćao!
Ok ljudi, to je to što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da vam se klip svidio. I ljudi, veliko hvala još jednom Darku sa kanala Dum Dum i obavezno posjetite njihov kanal, znači link vam je u deskripciji. Bacite sub i pogledajte im koje klipove, stvarno prave zanimljive klipove. Ja iskreno obožavam ovaj kanal, tako da ljudi, to je to. Hvala još jednom, u deskripciji ćete imati njihov link, tako da posjetite kanal i to je to. Uživajte u ostatku dana i pozdrav!